Kasenjuk jangki Prashnong Karibhoy District, hapo kajing yalam u General Secretary uba Vincent Sokwai, menta kasngi kakat sauterik urempang Arhajar Arpusau, kila lek kendu ya Menteri Ketanat Boarding, uba deiru Menteri Ketanat CNRD, AT Mondal, hakaba kila aya kador khas, halor kamat basyak pendu ya ke skim Pradhan Mantri Awas Yojana PIME, nadu usnem Arhajar Khatlai. Haba keren syakilat patai kubur, nakaliang uba Vincent Sokwai, ulaong bakadaw kajingdu jongki ya ketika skim, kadai baki syak kentup, haka nongpo town committee, daka bapin syaipat, banadu usnem Arhajar Arpo, kila latnyo na ketika committee, leng baka notification, kabakila yo na district council, bat kumju na nongpo town committee. Shosho ulayatu ba kajingdu jongki ya ketika skim kalawan ra shibun kajingdu nong namar kinong shnong jongki te kishnong kidai kiba im daka rep karyang nakaliang kakenhun kala kerpat na menteri ba untau no daka special provision ban penrung no ikini kishnong ban yo ikini ke skim kita juga ada bang Vincent Sokwai ada sekretari juga senjuki Prashnong tengi hangnya baru ngiwan nakaliang juga senjuki Prashnong ki baham nado ka sang bangla paham ri ulum paham ri tham lum berhing umrang sai mengkedak bad musangling te menta kasngi niwan bad kendu yang sar eti mandal di Menteri juga CNRD department te niwan ben IT hi kaneka dorkhas nakaliang gajungi hakabayadai bad kaskim PMAYG kaba baru sikata nakaliang ka sanjuk kejungi ka pangidon pratli gi dorbar snong ngiladu ya kana skim nadu usnam Arhajar Khatlai bat hadu menta terter ngimpat yo ya kana skim te nakaliang kejungi ngila yakun sibun gi department ngila lek benmi kenrei hadu menta ngimpat la ben yo ya ketiga skim ka bolong ru ka jingdu nong ka bakrau ya ki pajba nong sunong ka snong kejungi namar gina gi pratli gi dorbar snong ki bahap apa ka sanjuk ki dai ki snong ki badang duna hakayok kakuat bun ki briu ki nongsok sunong ki badang im karep karyang te ban pengentup apo ka town area kalong ka bae te house nam Arhajar Arpo lengba ka jingit ristom ka jungi nilayo ya ka di notification apo district council kamut bangila nilayo banmi napo ka town area nopo town committee te nakaliang nopo town committee ru kala ay ka declaration ba kila penlat yangi napo ka jingpet jingkemi ka jungki dan mentah kasni ngan bu ya kena kador khas ya Menteri Badan Buram ban kerpat ya ba nakamit kejung ban ra syaka sarkar ban thauno ya kataka special provision warla da ka census kan kampat ya nomor ba ngi kisnong ngimla su banap tengi kerpat ya ba ka sarkar kan thauno ya special provision ban penrung no yangi bangin yo ya kena ka skim ya kena ka PMAGY te kata kadeka jingkerpat nakaliang kejungi bat nakaliang ni Minister Badan Buram ila kubur rahmat kejungi ban nakaliang kejungi kat bala insap persiang banirap yangi kata kadeka bangiwan mentagasni teba bila bis pensyak dia piang ba syak penduk yang tak PMAY scheme nakai kadau ka jingsyak penduk yang kena PMAYG scheme kadai ba ni tangsyak kentup hapok ka nongpo town committee ka daw kadai halor kata te hadin kata nakaliang ka senjuk kejungi gi Prashnong ngila yakun bat ngila laj ru house nam Arhajar Arpo napo ka town committee skun sangling rangsai lengkedaj lum berhing paham rio lum paham rio tham bat sang bangla lai hajar lai hajar tam